Nó nên gặp bảo sản tiên để pin phát thiên cái phát thiên tu ni cô tiêu hoa hết nang man là sao thế đây happy hết thì thu cái là vợ tất cả là không cái là sắc na ni cô lần sau Jesus Christ thì tiếng ạ thu oi cái cái lâu mà nó bia cross thì na ni cô tiêu hoa khi ở đây ngã dil top ni pha thì mang phim kamau đi bây giờ mình lâu bị cho nên là kinh tế bạc thu cái nó đi nang ma cho hình là để cái sắc homo cái ngày thảo và nang ma thu để cái sim tha cái ngày thảo và dễ họ cái bắt nang ma ấy hồ lim bị nên nang ma hồ lim bị na cái đó đi rồi nang ma thiên thâu sim ding gen dingin sim sao và khi mà gen tu lệ ngày thà mình bị họ dâu sử dụng tiếng ngày tu nang ma tu này nang tu ni Good Friday ahi na ap đã cho nên cái hệ định ngô quay mô sắc thế họ cái mà mong san nang man là mi thế họ cái nông gen được tin là ban pina còn bị thuộc cái đăng ngôn maya mang số lâu hình là mau xóm na tắm ngày đó lấy hệ pina sẽ gặp lấy ngày làm na hệ trên na mang số hình cái mà cái hôn em mặc bị tin là ban pina cái lâu bao đi tắm ngày sẽ xuống nên là tin không được cái amen. Isami de kieng ap so sa ko le ka thot bung ni na sang ge ki pat sang som tin sin le en kanoma Isa ko mi de kieng ap so sa ko le ka thot bung ni na sang ge ki pat sang som tin pe ka sun pe zani le som ge le tum na lo hi Isa bung ni sang ge ki pat sang som tin Bible soi tên ngủ để sim ở bên tiêu việc dân đi là xong việc tum na nói đi cái sa bung ní sang việc cái bắt an sang xong tiền bác sĩ tiêu lên lung xiên na zeka hin na chun u hin na hingalun Jesu nang mau cái bắt có thì lâu in bắt thiên thil thon pi cái hi soi thil hi se cái hi bui chu thì lâu chun mi kisung kha nào Thil pa hi dinga Krista Jesu achun sima umin ama kutsu ki hingalon zir thil pa hi chu ipakhat dan dingo patinin asim khosa hi Bible chan sim khakna se them therin pan chan je kun mai so ki kan la tuzin gala itupi dingo hong tel chu a hi le chekan kut akipata cross a chekan hi tupi ligin hong tela preparation kaki bolai kaki sing saklaya chun from Passover to crossover tihi sa pausun ka maksima from Passover to crossover tihi ahi itu bilingo bangun tiap chun ilal pas Yesu Krista tuni ahung thi na zik le athi masanga Thiam pulau te maang asal kita kan amat nanti hero. Thiam pulau te anga dinna te Peter ina hero sakna te ho. Ahilo le pilat anga dinna te ho. Sugen te amma te amusit na te ho. Ahilo le ama tasanga baraba tul tak bata tu kehem. Kuzohem kong thado ping ti aladot na te ho le. Hết đèn alom na te ho gen le apoi mo hết le apoi mo story da na gen ngai na om tang na mi dam tang mai te mi thi tui lung zum zum apoi te na chan chin story gen te na ni a hi tu ni hi le zela ma chun story gen le ka gen ko pu Good Friday a hi na sa te na corn says a diwa atu pen adoi pen ha direct in hong gen go Jesu hết thêm đi tới mà xin ấy tôi hi nang lệ kia đi ngạ ngày đầm na đi cụ ấy thì hết người đầu tiên ấy mi en vào ngày đầm nín hấp sa isa se cả ai là min ấy ngày đầm lệ nuông isa se cái chứ riêng là chun tôi hi nang lệ kia đi ngạ chun
Papa Thiên to ki mel ma kita, Papa Thiên to ki khen hita pen kha. Igi lo na te ho ei malam kai ngai dam siam the na le ngai dam bol ke na ta lo ke pen kha. Papa Thiên in achapa ilal pa Jesus Christa nang le ke ki kala ngai dam na ong siam na. Lagi lo na ei ngai dam na ni ko ati ti i he mi lo ning ati. Ye chu ang sa pe ni ke te ring ka do ise kin ka ke ma sa ati. Cross le tisan ti hi apoi modan akibanga katinoma cross le tisan hi alul athupi ma zena nang le ke ya le ei hu dam thei dira chan chin a thili the hi ti I het me lo ni ma hi a very mungeni ka cross le tisan hi nang le ke ya ei hu dam thei dira chan chin pha thili the hi ti het me lo ni hi khoya pata hu dam ding gehen mei di la pata hu dam na I chan le na thili the hi ti I het me lo ding hi chekan pu la ki pata cross chekan ti a hi ka tu pi mung tel ka chekan ku pi ti pha le atam zon I het sao a hi ai ku ta ga ma Israel cha te ho kum sot pi so le sa bola ala no chon Pathianin ami Israel te ho pui do anum ta ai ku ta mi te gilo vexel ta zimun god ding a kisaklaya ai ku ta ga ma ummi te ho zose god ding a kisaklaya ami Israel te ki na chon belam thatun lang belam ti san chu ko chung do ko bieng ta gelen ta don zia ti san chu ka mu phale chokan ingatin chekan ingatin zia ti san ki mu lo na ko chung do ko bieng te gela ki ta lo na ina chun lutin cha bieng masapen cha pa bieng masapen le gan hing a bieng masapen te ta ding ka hi ti en thupi ala pi hi ilal pa pathin lung nat na dal dok tu chu bang hem bela tisan ko chung dok ko bieng te gela kita ka hi ti agichin ma ma se ka hi je kita lo na in sunga chun ai gupta te na chun I bible sim le exodus sa ni sim hele ai gupta te na chun ka lo na mi ka lo na ampoi akiti hi le sunday school le ala ti la ta ba hi bang sikin acha pa pieng ma sapen te le thi agan cha te ma sapen a pieng ma sapen te le thi hi sikin me bi te akapui ti chu I mo ba hi zero na Israel cha te ala bit na chu ko chunga belam san le ko bieng te gela belam san ka hi ti imu je belam san ko chung do ko bieng te gela ta je ko ha ata na se ko ka ai lo le sia ta to ka je belam san khan dunia ilal pa Jesus Christa san ale sarahi ti I het me lo ni ma hi abullam again to online ding hi le hen Adam le evi gilo na pathianin angai damem ti question len pi omsika zia chon pathianin sabun puna cho asiem pi akan Adam le evi gilo na angai dam na ale saka sabun puna cho selari na chon gan cha tisan sona on hi ti akichina zia chon Adam le evi gilo na ngai dam na saka hi ti Bible su tu ten elagen ti ku I het hi je ma chun ai gupta mi te ai gupta te ke na Israel te in ko hu ka na le chun bela tisan angai ki na tunin nang le ke ta na ri na chun tisan angai ki hi I Bible sim le Hebrew ku sim ai le bom te tisan le ke te tisan chun gilo na chul man te hi poi ti ala zika taksa ka lei gut pe ka ati je taksa I gut pe chu ilal pa Jesus Christa sanahi tunin he binale ato khong nge ti khamai te la amsa he bina ato kho pathienin nang piaringin tunin athura pa hitaloin atak takin ahum sulana hi ti het me loin ai ilal pa Jesus Christa cross of his loin le pathienin ei buk dam thei tham ai igilo na te ngai dam thei tham ai ahin la ei he pina tu pina ato kho ga he pina chang
lahidan kahidan abukima ngaidam lahidan kahidan ikihet enabikon practical takin pathin ata takin ahong tunsak ahong setdo sakna ni ko hi ti ihet na lo hi zirasun good friday kiti cho zil to ni pha iti se ko cho nang hi lo na ngaidam na ni ke gi lo na ngaidam na ni hi se ka ewa zil to ni pha iti hi nang ngai dam ding hilo nang ngai dama la na ni ko hi zigin zil tok ni pha hi ti kha le het ni lo ke het ni lo na hi nang le e pathin athisana e cho hi the blood of Christ has purchased us. Bible maksim le hen kadoma na septe bung song ina chan song ni git ahin itin at fisika na septe bung som ni na chan som ni legi chun pathian ko chum te achapa thisana alei sa te chu ba dingin nang hole lagan gol ke chun chun chin theun thagau thing thuina ma ho chu en tu ding on koi te chu la hingalon ati pathian ko chum te achapa thisana alei sa te chu ba dingin Saul purchased with his own blood. God purchased his church with his own blood. Akit says here. Go to te achapa tisan aleisa te achoksa te purchase ka leisa angite ka choksa gena hi. Vai pe bawa angge na sun leisa nong le tu di mo. Leisa ki ti choksa gena hi. Pathian athisana ang choksa hi. Pathian athisana ang choksa lahi ei choksa ka hi ti iki het ni lo ding lahi so bi de ho iman dam dan chu laman dam dan chu ji chu hi laman dam dan ka man dam dan chu pathian athisana ei chok ka hi iki het ni lo ke ding lahi chu le Krista thisan chun pathian to bang ti ei ki nai sak ahi lo le ei ki cham sak thiam ei chan sak ahi ti I het ni lo in ahi I Bible in afisika thu gen mai lo in Bible ma in sin ki den no ma rong bung na chan ko chun chan ko le chan som hung simin da chan ko chan som le ka teng wak sim to nga ling ka rong de bung chan ko chan som le khat Chuti chun athisana thiam chan sak hi ta nun ama zik man pathin lung na ki patin hu kinin umnge hi tiu amel ma hi lai bon achapa thina zega pathin to kicham ilahi ta chun kichama ta nung hin ahin na zekin hu kinin umnge hi tiu zebep chule ai poi kicham na tuai musak pa ilal pa Jesu Krista zalahin pathin isung tau hi athisana thiam chan sak hi ta nungun ama zik man pathian lung na ki patin hu hidin nge hi tiu ati hi pathian lung na pa thiam chan sak hu dama chu nang le ke ka hi Jesu Krista thisan sala chun pathian lung na thok ta lo dingin pathian lung na ki patun hu damin yum ta hi Christ's blood has made us right with God. Mom, pathian ay kitsansa. Zira chun, Krista tisang chun buk damin umnge hitiu. Certainly saving us from God's condemnation. Mom, pathian tiem lo ay chansang ling te haso seba chun. Tiem ay chansak. Krista tisang sala chun tiem chan ihiu. Dunya Good Friday ay hina chun ziho chahi. Jesu Krista nang le kay gilo man bukiwa api na athisana ei chok na pathian to kimel mate ho ei ki chamsak na ye chun ei wali na Good Friday ahi ti het pe lo ahi ilal pas Jesu Krista san chun pathian to mihing de ki kala chun ki cham na ang se mai nang to pathian kimel ma hita kay to pathian kimel ma hita pen ka Krista thisanin kicham na ang sema
Jesu tuni Good Friday ilal pa Jesu Christian cross ati san nge je chamna chung sem hi second nang le kya rin chun ki chamna Good Friday hi ti get mi lo in hi. The blood of Christ has brought reconciliation at his house. Reconciliation at his between God and man. Reconciliation between God and man. Jesu Christa ti san chun ki chamna mihing te to pathian ki kala ki chamna so amung tu nahi kolosa te bung khatna again sim kiring ka Bible chang ngen sim point ka ten hage loben kolosa te bung khatna chan som ni ki pathian chan som ni ni te sim point ka som ni ki pathian som ni ni te chule ama je ka pathian bang kim to ki chamna anei chu alung lam taka hi leichunga hi ban te di tale across tisan zegin ki chamna ahun siam ta hi avelun nun siminga across tisan zegin ki chamna ahun siam ta hi chule lungthim lam ngai to na akhen chung le amel ma alahin nun satakin ala ila tawa tuhin wang ama leisit hin ko taksa hun thi sakin thieng tho demna beile mo chan sak thelo dinga ama anga ahun biek lo theina dingin ani chan so ni na to nalama across tisan singin ki chamna ahun siam ta hi pathian to mihing te ki kala kimel ma na across tisan zarin ki chamna ahun siam ta hi cross le tisan chu nang le kaya na hu dam the na dina chan chin a thili the a hi na je chu hi ti I help me loving reconciliation hito lo na pa hito ki na pathian to ming ka hito lo na chu cross tisan chun ki cham na ang sim ta hi ti Bible chun ki chin tak mai again pe ka hi Krista sansun untung tatna Asian pik ta ahi poinli na ling kapagyan ng su Jesu Krista sansun untung tatna Asian pik ta ahi yung sim pik ta ahi ilal pa Jesu Krista cross at ilal pa Jesu Krista tisan go long la nei sa ka tisan go Calvary tin cross na long ka ti sa se ma zia tisan go long zia tisan mandam tak mai Krista tisan mandam tak mai long sun nang le kya dingin kumtong tat na isim big ta ahi zia kumtong tat na ya igen pa tak le kumtong na idam na isim big ta ahi tilamin gele ihet him zo in ka taksan ahi kumtong tat na idika kumtong na idam na isim big ta ahi di ihet lo in ahi so bida ahun so tu ka boy teo kumtong ahun so ka boy pi lawin kumtong a ding atat kumtong a ding na idam chu ke ka hi ti ihet lim ha dai ma zin ahi je kumtong a ding na idam na se bilal pa Jesu Kristan accept na ni ko hi zigin nang le kya lingin Good Friday ahi ti ihet mi lo ding ahi Hebrai pung kuna chan som le panina chun hidin na kisika kelte le bong no te san hilowen ama thi san nge yen mun thien tho pe na chun khat be thu lu din kumtong tat na chu asiem ta hi ama thi san nge ilal pa Jesu Krista thi san nge dani gen pe tho gen thi le hin thu thung lui hun la ya chun gan sa san teo ilal pa Jesu Krista san na ringin adim shadow ati sapen shadow in alamango atak tak Jesu Krista hi ji shadow ali Muhammad layo chan kum sinin dala che kan pu di pe no kha ai gupta ka hongnu sinungo khan akum ki da je hun cho tu tak le ji he jingna achun abol ze se ko ali ahi atakilo ahi
ahila ilalpa Jesu Krista ama thi san nge mangin mun thiên thâu pe na chun khat ve thu lo tin tông ta na siam tai thiam pu lian ten sin khat ve thu lo tin hong ki se chu thiam pu lian ten temple la chun mun thiên thâu pe na chun thi san choin kum khatin khat ve bep alu the se ko hi kum khatin khat ve alu te se ko Hilele ayu asu kum khata khat ve zel lut ngai talovin kum to ma dingin khat ve thon set den dingin ilal pa Jesu Krista nang kiya dingin asem ta hi so bi de ho tu ni kum to ma lu tat la hi ni ko hi sigin Good Friday hi kum to ma ding tat la hi ni ko hi sigin zil to ni pa tin la long the ilom the hi ti i het mi lo ding a hi Ilal pa Jesu Krista thi san hin Zewol chu kum to nga ding eitan ta hi se ka chon a hoin ki ding ka ge nom chu Ilal pa Jesu Krista thi san chun ingai tu na ngon le e sok thin bi ka hi ti he me lo le ka hi so bi de ho God mun chi di la lau na la ngai tu na pen kha Jesu Krista thi san la sok thin sa bi ka hi Kay kung tunga din ay tagkahitag sigin, patien kay kitsamsak tahi sigin, patien lungat na palay hugdam tahi sigin, patien kay kalap gilaw na ay kitsam law na penkat ay kitsamsak ta, reconciliation ball tahi sigin, kung tunga din ay tantahi sigin, tiya la conscience la sila pahet na alalaw pong na, guwan munche din alaw na penkat, la sok tien sak din ahi, asok tien din ahi. Ia chun lung mo na pipa na kim thei được ahi. Rai mung som le ina chance som le palina chun Krista thi san pathian kienga mel hem na lo tong khagau zala kilan chun na sep thi sa ki pa chun asile pha he nau chu pathian hing na sem dingin bangbu bepin a hi thieng tho zo ta be de a thi chu so bi de ho Asiele pa het now chu pathian hing na sem dingin ati chuma Asiele pa het now chu pathian hing na sem dingin bangul ka pin hi thi a hi thieng tho zo ta be de ati nang sila pa het na asok thieng na em nang sila pa het na ong sok thieng pe na em la sila pa het nan van gam chi thei la gi na la het chien na em ye chu la het chien de lo hi le het chien de lo a het chien de lo that's Good Friday hi nai lo hi ma wa ding ma Good Friday chu mang mang sing hi le van gam chi the hi lam ki lo pathian na ngai dam lam he lo pathian to ki cham thei de lo da na chu Good Friday ai pe put mi khen khat tin ta ma yom lai ni mak na chun gab de ho ki ba kha chang de ho ki holin sa de ho ki hon sa ai lo to ple sa de ho ki cho hon a ki hon a ki ne khom sa zia chu taksa ne khom na chu Good Friday hi sak de ngai lo na le thaga lam Good Friday cha ma won mang khlo hi ki nai chu tu ni e yun je chu taksa ki polim na chum ta lo le thaga lo kum tuam Good Friday kum tuam al zil top ni phai mak ni wa hiling ka doi pen ai nang le ke la sila phe na la ngai tu na cha kha God mun che thei de na ki ngai tu na le angai poi ai sa hiu God mun chi ding ka hi ti ki het che na le sa hi inun ei wa pa ki pat migilo te hi va I hong pi mo til pa hi bol thelon til palo nge I bol ta fu zogen te zo si God mun chi ding ti thu pun pung som ni kha chang gi na kena zogen lo chama leung pu God mun chi ding te nge ni ta zi God mun chi ding hi na ki pa cho tu ni Good Friday hi na chu zia ki pa chu ngai dam na zia ki pa chu God mun ki pa chu hu dam na pa thien lum na tuak ta lo ni na tak ni hi zia Good Friday hi ti chu I he to zia ngai tu na sil pa he na chu le Jesus Christ san chu asil thien ding cha poi mo ma zin hi ti I he me lo ding hi poi buk na le to na ding sun ka ba gen nom chu Krista ki san khát về mấy
cross ilal pa Jesus Christ sanung ina chu nanga dingin nang di lo ngai dam na dingin sufficient ahun to ma hi Bible again again khát về ông cái lợn nào chú ghi lô là mong cái ông khát về ông cái lợn nào chú ông to mà hi ama là ghi lô na te khó về ghi lô na te là mong cái hung cái lợn cái talo đi này tôi đi Good Friday thì này hin khó về ghi lô na eden na ada mà ghi lô na te họ số sẽ God muốn chia thế nó đi là God muốn chia nó đi ghi lô na te họ số sẽ chú dễ khát về ông cái lợn na hin là po process tulihin at ipita sa dandingin Jesus ahon to mahi ziri nga sut ahon kita hi ziri gilo gon mun chi thei na gilo pomang dingin Jesus kila kita loading ahi ahon kila kit phatak le gilo lamang ding kita lovin ako chum te pin khap te pui to din hung kila so ta din ahi ziri tak chu ipan thei na nimun tuli Good Friday himang kier ta pui teu he kier ta pui teu inai tu na teo le sok tiam sa teo ate no kai ka rai bung ko na chan som ni le ge chun ti na kisi ka zizik chun Krista chu mitam ta gilo na zigin khap ve pigin aum tan ani ve nan gilo poding hitalovin ama alanga te hok dam dingin hung kilang ki pinga he Krista chu mitam tak gilo na zigin khat ve pigin a umta nang gilo na pomang dingin ke gilo na zigin ke gilo na pomang dingin entiabun pathian belam do ko ve gilo pomang paso ke ti kha nang gilo na ke gilo na pomang pa hi khat ve pigin umta ni ve ong kita ka gilo pomang dingin hung ta lo ni he so bi de ho ni ve hung nga pui tiu gilo na pomang dingin ni ve hung nga pui tiu ni ve hung ki phata ka bang hiding ama alangak te hukdam digin ama alangak te hukdam dina ti pen he taksa hukdam na hi tai van ga ma kilo thei ta lo dinga pa ki na dina hukdam digin e pui digin hung dinga tai ti i he ni lo ding ma he bung som na ha bung som na chan som le ni na le tin ala ki sikap himale aman van gilo te ki thoina su khat be thuin umtonga dingin alan pathian changa makin ahang ki chatai aman wang gilo te ki thoina chu khat ve thu in wang changa dingin umtonga dingin alana khat ve thu in umtonga dingin alana tuni Good Friday ewali lan pa Jesus Christa cross at hina ni point khat ve ali khat ve thu in umtonga dingin alat na ni pu chahi jije ga chun nang hit lo na ke hit lo na angai dam ahi apo mang ai chan stop le ni nan thilak pakhat main suk thian tho te chu kum to nga ding ahi kim tai tunin ke khat ve thu chun pathinin achapa Jesus Christa sang chu ei hi bukim ta ahi thilak pakhat mai ilal pa Jesus Christa khat ve kilat na mai chun suk thian tho omin kum tu nga dingin ei hi bukim tai zia chung la chu te go se le ei hi bukima zia la ki chu te go se chu le ei hi bukim tai adina hi ile ngo hi bukima omi hi zia ga chun pathian hidin ala ge hi zia hi Bible in mon thum le lo ma hi le mun khat bung sling ka hebrai bung som na chan som le sagi chun chule agilo na teu le bosit na teu hezing ta pungka atikita atis agilo na teu le bosit na teu chu hezing ta pungka atikita igilo na teu le bosit na teu chu hezing ta lo rin khat ve thuin e hi buking ta hi zizega chun tu ni hi today is the day of salvation you are saved tuni hi nang laki ha ninga hukdam na ni ku hi hukdam a la hi ti laki het mi lo ding ki het mi lo ding hi yesun pan e happy na anasana lo me sa te e sakta mai hi tin Bible sang ila sin se ko mo a Bible sang man sin visually a Bible sang na isin la no ma
chan le khatat pakhat na bung thum na chan har ki pat chang thum tieng hung siming ka ala chan ngai tie bo pa nei happy na sega pathian cha te sakta khi anasanalom lome zegol ding chu I hemu ahe ama chu khovelin ahe lo sekin ei hole e hello ahe dailak te ho to hin chu pathian cha te hi tau hi bangola ding wang akilang nai poi ama chung kilak phale ama chu ahina gol dakin mutai tivin ama golin ding hiu ti wang hiu he gole zekin na nei ta phot chu ama thien tho golin akas thien tho se we mai te mu pa ne happy na so na so na lo me cha te e sakta khi mimang thai sa mai te mu pa ne happy na na so na lo me ti la le se ka ma le mai dia mu pa ne happy na alo pi ma ma hi mimang thai sa acha e sak ti la sa me zira chun I hemu ahi aman e happy a chai sak hi zira chun e ho hi pogam cha pathian cha I na ki chin ma hi la isa ngai bek set abu khat chang ni na hoi ka sak ma zin khat chu mun na tui pi bang kalamet zui la yin tila kha a chang ni na chun hi ti na ki zika O ka gilo na sia hi ngai tua kan wang ka gilo zo sia alengin Crossen kilden zo e tai ki ka hing tai ka tha go pa kin lal pa kin Atupi mo. Sa ko chun hindi na kisika. Hindi na kisika. My sin, oh the bliss of this glorious thought. My sin not in part but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. Tagilo na akim khatilo aleng cross and kill den hitai. Duni ehon. Jesus Christ cross la thina ba hi akim khadim pomi ni gel se ko ai lo le cross akil de lo ding pomi ni gel se ko so bi de Jesus hi le Good Friday ting lo ting hi to ni Good Friday a hi na so akim khatilo alen cross ni kil de hi tai mo jiga chun ei ho Crosun kilden so ay tay ka hintay katagaw pakin dalpa pakin itinian there's on Good Friday iwaning in Good Friday siya so ahoy na katagaw din siya ahoy na iso lansa diga suntuni hi nang iyali na Good Friday itagaw huklam nan ko vandam di chi nan ko hi siya Good Friday hi Dana Bible sansin ekasabong ninakan alagyan chin ma singa lungsin na zira ginna chun hukin lahing alun zia chu nan maw ki pat pot hilawin pathin thil pon e ai soi lungsin na zira ginding chu ba ilal pa Jesus Christ pa ai tatna conductor le ong sima pun tan tu le Bible sang ong sima ilal pa Jesus Christ pa kibok na beliam te zika chun sukdama ong ding hi hilo sukdam ti ngalun Ira chun tu ni sukdama ium ni wa he ti ihet min lo ni mai Good Friday imat sino le ihet lo ni mo ka dai chu ke e tat na ni ko he e tan dila hilo e tat na ti khan tele hen kanu ma he Ilal pas Jesus Christa e tan dinga hungna ni po ti khale a hoina hilele e tat na ni po hi ti kha hoi ka so sem he ka ti nai chu mo Jesus Christa e tat na ni ko he Tagi lo na so siya po cross at hina ni ko hi i het mi lo ka
lung se da zega kin na chun hu kin la hinga lung se chun nang mau ki pat ko thilovin pathin thil thon bi ka hi soi la huk dam na I huk dam na ni ko ahi today is the day of salvation you are saved tati ahin la thil thon bi ka hi zekin lagin na la ki san kha lo nang chang thei dik lo la hi mizo se gilo na po cross na thi hilo le hilale mizo se chu van kam kai zing ni ai oi pathin in huk dam na chu mi te sa thon bi ka hi zekin ze thon bi ki ti chu ala te changu ala lo te changu hi Tuhin Jesu Kristan eitak nahi nang lekeyin kumtu nga dik eitak na teho tisan eitak kan eitok sa hilan teho ahilo le pathin to ay siem tuok na ahini teho ahilo le reconciliation eikicham sakna ni ko hi teho ahilo le kumtum hinna ipina eitak dona ni ko teho ihet chen eitak sana hi chon thon pik sang khate van kam tungling te Good Friday ay ba tagamang kahiding hi til hi se ka hi poi chu di lo chun min so mi ki so khanaw so ki be ho tilet sak na ning ba ma pu ko ma cha je hok dam na hin tilet sak ning om thei poi pathin happy na se de le wa thona pi ka hi se kin je chang te su bang thing til pha hi dinga Krista je so chun se ma umin ama ko so hi ngal je til pha hi chu ka sak dan lengo pathin na siam khol sa he ati Atisanay jok sa te ho hi tak segon til pa setting chu imaba ibole mo chu ahi again tak sa gulin Good Friday ahi Good Friday message le again no itimai te gajo Jesu Christa thokna te kisep na te pilat anga dinna pilat tin athodot na adon mo na te hogen ding ta tak my story again again tak sa gulit ka tin ko ahi hele si te sang chun atuk pen Good Friday in other pen. Am message to hi the Bible kam mo sekin se ka hundena. Chekan good akipata cross chekan crossa chekan ihina. Pathin lung na kipata chekan ihina. Heta pathin ipa ka. Tadaw thin tho pui Christian hin ko ima things to yung pen. Pathinin igilo na te ngai dab na ni ko ahi ti hechena ingai to na te nangon le sil thina ma lungmon na ki pa ngai nei thina likon apu tom chai gen tha pe pan chanin chedon mari som ke kan la ke chan chun gen ki pa ke